फ्रेंड्स उठिली देखा जी आज कौन खाइबा है देखा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मन तो बसवा ब्रश ब्रश कर देखिए खाइबा कौन है देखा आम रूम रे किए सब शोचती उठिले कि ना अभी मजा आएगा ना भिड़ो ଯିବା ଯିବା ପିଙ୍କୁନ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଆ। ହଁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବାବା ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମର 1 2 3 ତିନୋଟି ପିଲା ଉଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଇସାରିଲେଣି ବୋଧେ ଖାଇତେ। ଆମେ ବି ବ୍ରଶ କରିବା, ବ୍ରଶ କରି ଖାଇତେ ଯିବା। ପିଙ୍କୁନ ବାବା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଖାଇତେ ଯିବନି କି? गुड मॉर्निंग। କହିଲେଣି ଦେଖ। ହାଏ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପିଙ୍କୁନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। मॉर्निंग भाई गाने ଯାହା ହଉ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ପାପୁନ ହେଇ ଉଠିଲେଣି କି ନାହିଁ। ପାପୁନ ଉଠିଥିଲେ ନା କ'ଣ ମତେ ଦେଖିକି ଶୋଇ ପଇଲେ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ଉଠିବନି କି? ଖାଇତେ ଯିବନି କି? हां भाई ଯିବା। ହଁ ପାପୁନ ଭାଇ କହିଲେଣି ଯିବା ବୋଲି। ଯିବା, ହଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼, ଯିବା ଖାଇତେ। ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବା। କ'ଣ ଆଜି ଚୁଡ଼ା ହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା। ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ଭାଇ ପଳେଇଲେଣି ବୋଧେ ଉଠିକି ବାଥରୁମ୍। ଏ ଭାଇନା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ବାଥରୁମ୍। ଆଚ୍ଛା ପିଙ୍କୁନ ବାବା ଆସିସାରିଲେଣି। ଆଉ ପଚାରିବେ ଖାଇତେ ଯିବେ କି ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇତେ ଯିବୁନି? ନାଇଁ ଯିବିନି ଖାଇତେ। କାହିଁକି? ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ନା ପିଙ୍କୁନ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ କହିଲେଣି ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଖାଇବ ଫେରେ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଖାଇବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା। ବିସ୍କିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ? ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା, ବିସ୍କୁଟ ପାଣି। ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଣି? क्या बोला तूने? ଆଉ କିଛି ନୁହଁ କି? ତମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥିଲା ଖାଉନ କି? ଯିବା ଏବେ, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇକି ଆସିବା ପାପନାଇର ମୋର। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ତ ଚୁଡ଼ା ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖିବା, ପାପନ ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ମୋ ପିଜି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାପୁନି ଭାଇ। ଏବେ ଯିବା ଖାଇବା, ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଇବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଚାଲିଲୁ। ଆଜି ପିଜିରେ ଚୁଡ଼ା ପଲାଉ ହେଇଛି, ଆ ସହିତ ଚଟନି ହେଇଛି। ଆମେ ଖାଇବା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପାପୁନ ଭାଇ। महाराज का जो आइन है ना, मेरे को अच्छा लगता है। क्या है? आइन जिसका इसका रूल्स। ପାପୁନ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଭିତରେ ବି ଆହୁରି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଟି ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ। ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗଲେଣି। ଦେଖାଉଥିବା କମ୍ପାନୀଟି ହେଉଛି ଆମ କମ୍ପାନୀ। ଜଷ୍ଟ 1.5 କିଲୋମିଟର। ଚାଲ ଆମେ ଖାଇବା। ପାପୁନ ଭାଇ ଖାଇସାରିଲାଣି, ଆମେ ବି ଖାଇଦେବା। ଖାଇବା ସରିଲା, ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଆମ ରୁମ୍କୁ। କଲା ବାଟରେ ଦେଖୁନ, এইটা এক্সিস ব্যাংক। ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଏଇଟା ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟଟା ଟିକେ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗର ଆମର ରୁମ୍, ଆମ ରୁମ୍ଟା ଆଗରେ ପାପୁନ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆମ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବସିକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି। चलो रूम को आसी पहुँचलु जा रूम्रे देखा पोजिशन कौन बेड से पिला सब किए ना सब पलि देखा पापुन भाई रूम। आज जा देखा पिंकुन बाबा ए कौन कर पिंकुन बाबा कहीं बेड्रे देखा जाऊना बहुत अलिया। अच्छा पिंकुन बाबा मुहटा दौरान ब्रश कर जहाँकि खाइबा को जी सी बापुन भाई काली घर को जी भारी खुशी अच्छी कथा हो देख भारी खुशी गाँव जी बोली बाड़ फाड़ काटिक चुटी बाड़ भी कलर कर हाँ बाड़ भी कलर गाड़ी गाड़ी मारिक पैंट सार्ट पूरा पिन पान भाई आमर काली गाँव को जी ये आमर गोटे भाई रोचे कि सी जाइए बाहर को यहाँ आमर बालकनी आम किचन ये आम रोड देखा देखिपे तो बस जा सीधा गाँव को जा बस रे ना कौन कौच ये आम कंपानी भी देखा देखिपर आजिर एतिकी काली भी कौन हम आग को कौन हम आपण मानक मुझे देखी आज तो टे समस्ते सेट मुड अच्छा गैस कहवा गले पिजी आमर सरीगला से खावा पाइबा बहुत असुविधा होची पिला माने खाऊना नेक्स्ट आग को कौन हो खाଇବା केमी कौन पिजी हाल आपण मानक देखी भी काली पापुन गाँव को जी एबे टिके आमर बेंगलोर हाल भल ना टिके रखुची नेक्स्ट वीडियो देखा जय जगन्नाथ।